Dobar dan, ja sam Makiko. Matcha je tradicionalni čaj u Japanu, ali se dugo koristi za slatkiše. Danas ću napraviti matcha čokoladu koja se zove čokoladu u japanskom stilu. Materijal: matcha čaj, bela čokolada, slatka paprika. Pripremite kutiju i obložite folijom. Stavite matcha čaj u šerupu. Pošto je jako fini prah, proberite da li ste sve istrošili iz kesice. Dodajte slatku papriku i dobro izmešajte. Ugrejte na srednjoj temperaturi. Isečite belu čokoladu i stavite u posudu. Sipajte vruću vodu u šerupu, pa stavite posudu sa čokoladom u šerupu. Kuvajte zajedno u šerupi. Kada se čokolada istopi, dodajte mješavinu čaja i slatke paprike i dobro izmešajte. Ukoliko čokolada počne da se steže, vratite posudu u vrelu vodu da omekuša. Sipajte u kutiju i stavite u frižideru oko 2 sata. Izbacite iz frižidera i obrežite stranice. Zatim isečite na oblik kocke. Pospite matcha prahom. Nadam se da ćete uživati u čokoladi u japanskom stilu. Bilo bi mi je drago da se registrujete i date vašu ocenu. Hvala vam na pažnji.